zan hi ni kho chun United Naga Council UNC no ya ki khaila ki loi khom na zosi emergency presidential meeting chu Sanapati district headquarter muna anane yuvin hi hichia akitu thu nau chu a hi le ni kho som langa ka a free movement regime AFMR le tu a chi ha nagate ancestor land sunga border fencing na to su hai a hi lo ji a ki phin na pat ding in kinup tu na ananei taw vin hi Manipur Chief Secretary tha Punit Kumar Jiol IAS chun ama sapena dingin Kangpu P district Vilna ananei na hi hichi Vilna program hin Arun Kumar Sinha IAS Principal Secretary Agriculture le top official hon akilhon piuvin chule internally displaced person IDPS hojong Vilna ananejin ground relative vetla nale CSO le district official hoto kimutu na jong ananeyuvin hi Saudi in atosot Yemen government counter terrorism headquarter hon hodeida kung kai muna ngaman mi ho kung sunga jet engine sipay mancha Iran Mirage 521 suicide drone America Switchblade drone copy ho anaman unahi hauthi te adinga Iran in galvon a supply a hi het do a hi ban a athu ki he jing jong le akimat do masat na pen a hi tin aki sei na hi more gam kaya cheng ku ki zo cha te hinga het sa le tim na chu a hi le achi sa 3 May 2023 ni huwa pat May leiten tha chi mat dinga galai hin bol khum ta ji un nammi piten mai lama itu mule idalu May lei to chian khom le kiwai pu khom na nei ta loading a hi itiu to hlonin anuya het sa le tim na hi mi pin azui chi dingin ahung ki nei na hi gamle go chungchang thua eile e ki ka a government a kias koiman a bol ta loading chule koi tabong gam thua kias ana bol sa hon agan na theilama akinung la do di wa hi vetsa nan tu le tua Jehovah Jireh children home hi ei ho GP customary code a HTC le em cha no ho sapu in a thu anaki chai sa chu government ko na he na anabol ji uvin tu nai chan buina aso jingin hi achi sa pha na anaki hlang sap sa banga ami asa ki mat do nadinga na to nei zo sin jong inga adiuvin het sa hi hichi thupi hi na sa lowa bolte te aung uma akimat do le koiman ngaidam kitchen loading hupi ki vai hom na HTC code in dangka 50,000 a gap na ki nei ding hi more hupi sunga koiman government pata mangcha a eile e ki ka a aban gol aji thei loading hi chule mi pi adia government gam kilado a ong zo si koiman ama chang phat chum na ding na to anei ta loading government pata ho hi government mama to kidin te na ding a mancha ading bo hi gam sung le khupi sung kangai lu etia agam sunga umlo munchom district chom state chom chuma hon social media mangcha a tampi sei sanga agam kai lam kai ho to kiza mat ding in tim na hi aji chu igam sunguwa galji in achinga thim lam kai thei tampi in gamsung ada hla uhi mi pin phamo ki sa in hiji chun gamsung le khusung ka ngai lu e ti josin in lama ihung ki lewa iki thu khom diu akinga ajingina hi chule mai lama jong igam sunguwa government to gun zat chum hung jing ding a hi chin ching thei ta a ki mai tu pi din ki go chi u hiti Media and Publicity HTC more India Air Force Chief Marshal Amarpreet Singh in asaina achun India in Pakistan te fighter jets le large aircraft nga jen chu Operation Sindoor a sunga chun anaka phla pi 18 anasei na hi IAF chief in asei bena a
hichi operation Sindoor sunga chun IAF in Russia mit S-400 missile mangcha in lian na ho chu anaka phlai na hiati chule aman a confirm be na achun Pakistan F-16S aircraft ground horn susi na hidan anata alang be kin na hi India chun US koma Boeing Sim P-8I Poseidon Maritime Petrol Aircraft cho bedinga sign anabol chu alung hada in na hiati US dollar 2.42 billion vela 2021 a ki howu chu MLA te koma thilki thum banga US in adile pi jingnung in 2 kum July chun EPP ham paulap a anein 3.6 billion ta in aman a hin kal sakit na lai se no vinahi hichi tarif chungchang a akimu thim lo na ka uwa chi hoji a chu Minister of Defense lungnom lo chi a ki hona sa chu vai khununga a hin nol danin a ki sei nahi August 10 2025 ni khochun Tatbung Village Authority a lamkai hole khusunga pansa State Police sule Security Force on Tatbung khusunga meeting khota anane uvinahi kinuktu na soizong anakai uvin hichia kinuktu na chun Tatbung de akim vela hoa chamna le lungmon na a na dinga Center Force hole police on pan ala dingun kinuktu na anane uvi Sule hapta khat sunga ni khat Tatbung le zirigat na sam ki ka a khusung mi pi ho ngai cha chum ne le cha lo le ai chule ngai cha dang ho poleding 156 BN CRPF post commander in gari agun pi ding in kinuptu na jong anane uvinahi 156 BN CRPF post commander in Tatbung khole akim vela ko ki kho hon Galki pat akun tu chana kai hlang apha thei ta lo ji uwa ha sat na atu ho het pi na anein chule maban a ki thu pi thei chana a ki thu pi ding uvin anup na thu anapong do e khosunga security force o a umji a khosung alungmon thu village authority in apong do in maban a jong ki thu khom jing ding anup thu village authority in apong do e het thei khat chu hichi kinuk tu na MOU hi Center Force hole police on khosung alu sung uwading bo hin khosung ada la uwa kun kinuk tu na hin tha anei ta loading a hi official data akunin Mizoram in 2025 kum ki patna pat in COVID-19 case mi som thumle ku anei in health department asaina achun mi som ni lagi hin damdo na anei na hiati sule tu tua hin mi som la khan hi jenjing lai a hin ama ho hi aizola cheng ngan a hiwin a hi agas it ni khu chun mi him som ni sagi ginmo ho chu test ball an hiwin hin la hila achun mi khat bo positive anu me na hiati